Hi guys, jotono lamsuk jago norok jotono ani channel ani bo mukhe Kuplwng te ang ani video so lifestyle te ani passion rong te ang video sunamo so tini hingka hangke first October sal belai no kaham deru duno te belai no aram nango kobu kolomya kobu kachangya ani room to pura saklom like salbo phayo ke kachangma dini bagai bo belai no kaham koloma dini bagai to te bu kaham so kachangma bo hapkha kachangoi bo tongo te noro wan sugoi tongkhangke ani mukhangoro ta mungkhaini omo hangke mas thubui je mas ke ekne ingmani ani umsuka tabuk hamui ji tongko tebo mane ekdom bari suka ani om mask so ang ani breakfast khlai phaikha tabuk kingke ang ani lunch ni bagai ready khlai tongo a vlog bo planned here but I always like ang unplanned vlog rock sometime aram langjago like yes suddenly camera tisaka like out of nowhere and then just vlogging my usual day and yeah norok by share klainyani because kabang borok ano vlog daily vlog ya phano kind of regular vlogs je casual vlogs amte hai norok nayo amte hai ke no chungte bo kane khlaimo no norok bo ani tongmung chamung rong no saimanai te norok bai te bo kaham ke kane khlaimanai hine angkha khlaio so tini hingkangke ang luncho অনেক দিন ইয়াগুলো ang kaisa I know any one of the most favorite hinimano smoothie sanamnai with greens bananas ngke norok bang share khlainai ke bujodi healthy smoothies nangoi tongkangke amo belai na helpful na hin khaklayo te or je recipe ang tini khlainai with palak and banana amo belai no help khlaika ano weight loss khlaina ni back then 2018 no so yes tini ang palak juice nangnai hangangke te 2 boiled eggs chanai so yes norok ang bai tong sugdi tini asuk kuno special kari haino norok bai baksa ani tam khlai tong rok ni funungani bagai ang vlog na sanamka so let's get started phadi chung kitchen a thanglai lighting bo asak hamthaya kitchen o ani amo hangke janla buskango pura kachungoi tongo ani room kuno light of rina nangya but kitchen hangke andra kisa thangke no saimanai hangke norok ani walo amte hearing jamnung nai because cockroach ni bakhi angriwo te mo hangke plastic bag ang loge no dustbin khibiu like ang store kai toni amte ke hang khlai toni wo so that abo pungke no ang direct dustbin thangmonai te and yango bo chok rija so that cockroach ro because I hate cockroaches. Everyone hates cockroach. So tabuk ang khlainai palak te banana soup clean khlainai palak no gage onu khanano rok o palak paimani passion fruit so omono clean khlai jeng phaidi sunam laigena so camera noro tonchinai steno tishalia I hope noro kahke nang nugui tong na hanai te yango windows tong mani bagai reflect angi mano so here is the palak omono ang belai shimina nai belai nagui oro toni nai te ang khlai nai mono clean khlai nai palak te omo dalok belai na thokjagwang belai na nutritious omo busang ni bagai belai no kaham o jagawo jesek minerals tong jesek tebo kaham manai tongo so ang belai jotono kaham mo amtike nanai ang oroni je bon thanoria tamni ke omo bukhugo phaike che angnai let me take a change khaigana yes I hope norok tebo clear khenugui manahni okay then ang omono saite ang correcta haino kok sanai abo hangke ani online class August ni simino start angkha and yes new experience
online te agi khito chung offline college thango lebulengo arambo nango but afro ke kisa chelere jakta daily phungo dati bacha way class thangnani you know breakfast ro khai kind of hectic but afro chung adjust ang thangka chung charai free shimi no chung morning shift thingke no 7ta ro no chung bacha way class ro thangmani hinke chini class ke 9:30 ni shimi start ngo agi fru Okay, 2:30, sometimes 3:30, depends lecturer rok phaya hanga. Okay, abo no, okay tabu okay online class chabu chapiro noga asugoi jang my phone chakha behind when a class khaiti okay yes okay tabu oro deradun ni je season aske aram nango parani o kheto himka ke bahai jat feeling aske tong thok jagwang mane like express khlaime ya aske tong thogo emne deradun no ang hainche tong thok jago I love o city no ang belai no miss khlainai te ani phaikha ke graduation phano se 5 bosor rok angkha 5 bosor ang kasi ani ke graduation rom jago oh 7 bosor pore bege se masters rom jang nai phu abu kunong kha am tino kubi kok nge so yes ang te kaisa kok muitumang kha ani je Tripura seinai viewers rok Tripura ni borok ana sungo nang tamni Tripura kok saya hinai ani main motive ang kahangke ang kabangma borok bai connect khlaina ni do because chini jotoni dialect different ke kabangma borok buji mangalak ble kahangke double kam and je borok Hindi ba English hanai borong ni norok settings so subtitles set khalai kanke already phayo but chini amti kuno kri chini automatic subtitles phaya setting khaipano chung seina nango and it takes a lot of hard work kabangma like onek no bejal heni mano hambaga yang like Tripura dialect Tripura community in development dialect by kok sawang tam nengke chini Tripura wo jotono bujiu kokborok jotono kokborok jotono kisa dialect different abose kuno personal ateya and yes ane kaisa vlog phainai biskango ang Tripura kok dialect samani anok naitong hangke abono kisa sajaka gangke ang nai pekha ani palak ti ayongo uncle bu phai tongkha sabji bo nana nango kisa lubia rok ma dema naigana ani nogo suti tongo suti gudok chanani khnai ma khana sabji hini tongo gangke angke lubia no belai na thokjako godok bo chai mano ke butei bo chai mano mozding bo chai mano jengke kurwa hino Tripura kok bai kurwa is salad haita mozding ta rugui abono mosoro bai chamani angke ayango borok phai tongkha mo hangke phantok kotoma omo baza khaike thoko ang to baza sana mo sunglia ke mono ang grand khaisinai chalo so ang kaham ke shuina kha palak te thaili kaisa chikon ti ang rekha because palak simi hinke taste phaigalak hinke oro tui thanda chilled water readinai and mono grind khlainai grind khai pekha tabu hinke iko juice kahamang di tongkha tabuk mono nengai okay mono lukhlai na shiwana ora wow creamy and thick all the goodness phaikha palak juice mano okay mono nangsinai oh yes hangke mono tuyi kisa sachaka thangrana hangke bahayang tong naigana sachaka yang buthangai mano mo hangke teni room ni ukologo
Yango pura khali ngui tongo iko khali omuke buini nok otola hanke no ani room ga ke satung to tongo baire wo te omo juice ang nai tabuk palak juice te thailik bo kaisa rijak angke thokjagu ani boisafru masadol no o khan mani kubana nai khapu jabra bahaipu so yes nang kisa time na nai of flavor no dap khainani of course jotoborok different no angke thokjagu so yes belai no kaham norok try khlainai di and yeah norok tebu rimano apple rimano orange rimano pears rimano grapes rimano seasonal tebu fruits me I mean add khlaimano jodi of flavor no norok jajage hangake because so that a palak ni je kisa flavor tongmani abo like cut out angnani bagita gangke ang haino hai thangpinai sacha gangke belai no satung nai belai no kahangke mix khaina nango mix khangke te ha obong nai ba gangke ang sacha ka phaikha tabuk sacha ka bo buinili kebang ma iko omoke ani satsaka bo kotoma sini satsaka kotoma satung tunggo oke orono mathagu tabuk beraina bo asa khaksalo bereme ya o yaro kabangma bere jaknai plan khlaimani ang ani friends rok bai because omono ani last year angnai te oboni yagulo ke thangpai sinai Tripura wo orke buiniri lamjak te kisa hangke kesang ma hap kangke no ma phainai satsaka se angke poribo thu 짜보 어른 거의 동자고 아 사통통 캐보 랭고 기사 어머 능캐노 때꾸는 짜나 난야 아스케 fulfilling माने आसके बहक पुंग्रे नाइ न ते ओ जागबो बिसि ओरो 200 150 calories structuring nam because banana bo chicken tia under 100 calories te o palak to kun calories kri haino rom mano carbs bukre busuke kaham besangni bagai so amona ang pura nang painai ke ang thajing pur toktui chana himani toktui bu chana nanglang na because okpunya ke sakhamung but omo tini phungni simang mai chajagya so buikabang mana na saka ani weight gain nang thangka hane so guys so many things kabang mane choli tongo ani weight ni journey no tui norok nokhana angke being a Tripura sang mai belai no thokjago do so ani body o high carbs angke belai no dangerously kam khayo weight gain dati no khaidi ano mai hingke so ang skip khlaina nai tongo because mos deng rok berma bahai mangke no mai che rok tongwi mai mai chana muchungo so as a person bo ang mai belai no thokjago ang mai kisa misa chayengya ang ke extreme ang thangu chaya ke chaya na tong nai kisa misa chaya ang chaya ke chaya na tong ma chaw because kisa na chawi te bo thokjagai te bo mai nawo ga ke no weight gain dong thango so chaya ke chaya na tong ma chaw hinai and ang omukuno liquid diet khlaya ani kuno specific tabuk amono hini diet kri jesek healthy man asungno ang try khlayu chanani jesek nutritious kabang because tabuk to mai mi songui bo kaham ke chengmaya joto je nangmani chini busag rok supplements rok tamo rok chawo kangke amte hekeno ang
ani borino take care khlai tongo te ya haike no tongjago sang mono nang pai thangnai rumo thangai tamorok khaima chano naigena norok pharuk nugui mankhana ro chinoro pharuk kubangma o sagawo no thu borok mongke chini satchaka mohongke chini pura building kotoma ani mose nokbara hostel system pharuk kabutar aja ge tini hingke kuno phano nukjagli hapung hathai rok ke ang flip khaina siwana oro achugui tongkha hangke snukje geple hingke oro ang achugui tongkha nogobo kusang rugungo baire noba shibruk satung botongo belai no aram hangka hangke te tamu khlainai ang saichung tongma bagai ang vlog rok bisi khlaijak ya tamni hingke saichung kangke tamno phunung nai no rong no hina wansugo kabangma tongo phunuk jangnai le te norok saimano ang kabangma vlogs bosanamo travel vlog khlayo ani dol rok bai ang phone khlaimani they sometimes helpful videos so am ting nang kha ani content hingkangke yes ang tebo phainai tebo skincare content hindi hingkangke je helpful hin mani te ya college rok bukri kha kisa boring no ma tongsakha hingkangke nogo thangna muchungo thangke butesa phainani kostong jagwang bejalung jago hingkangke washabai no pai no phaisina hini tongo because kabangmo borok siana ani mo last year ang 5 bosor engkha deroduno ke angke final year law student gangke kubangmo borok takphono ani intro ani details rok saimia comments rok sungo ambage ang saidika gangke ang ani next year ni June ni July rok painai ke haino haitesa ani degree nana ni certificate haino hai abunna nitesa ma phaijabunai so o time o corona virus ni time o amte hai laishona ni ang aram nangjagya but yeah tam khlainai gangke tini ekdom sal kaham gangke te 2 din 3 din pore hingke haino hai jeng gana gunewo tuisa rogo tuima rogo tui rogo because chini oro je summer mani wati thak katabuk to wati rainy season thak mane phai tongfru after ni tui takphuno kchangkhe hapung ni boi tongkho so abono enjoy khlainai te ang vlogs tirik khiri tongo after 1 week ri tongo tabu khunke because ang bo kisa busy online class rok by te editing rogobo ang kisa aram se khlai tongo tini ni bagai asuk nong sithung just random vlogs khaklayo no ro aram nang jakhana nei kuno asak kri phano amte hekeno chung kisa misa te bo connect khlai lai nei te buskango te bo vlogs tui phainai ang te no rok ano subscribe khlai konke please subscribe khlai di being a Tripura sa ang chini Tripura ni boro rong ni support nango and yes jeng jotono support khailne each other no je Tripura o bo je kabama borok YouTube khlai tongnai rok no jeng jotono uplift khailnai each other no and amte haikeno jeng support khailai tonglai nei ta hangkangke tini ni baga sangno te naro comment khlai di subscribe khlai di like khlai di te share khlai di asang nong tini ni bagai hambai bye bye